Nisambula binaka, binawale wanasema tiko mai, wambula tale tiko ningo Lia, wambula tiko ningo Enavano Alberta, Canada. Kema kambe kwa singe review bakandua, ukinda baki kutiko na mboga binaka nikua, ngole tiko na bakambula raramba bikemni na sema mai, sema tiko mai na live ngo batiki kemni, nangaisara batiko mpaka man replay. Ngo sambung ile besar tiko ni singa bakarawai. Kita singa pungi tiko ni bakarawai ngo. Bong ni bakarawai na kating karo ni singa ni bulo chulai. Ang klani sa singa tampo tiko manon da banua sa kapi tiko man singa tampo ngo. Ngo nambaka ni bakakabi. Baba ni binaka tiko bekem ni tau da kana sa bakamuretu manon roni pepa ni business ngo. Kau bakambota ni sa revete ko mbeka so no post so bikem ni senge bakamuri wuti ko mayo revete ko disoti ko na new followers alakat ko na mother sa wuti na mother ngo o sel mandani torara sa torara tiko na inaki ni kena tiko nandroni pepango Leah Blessed Digital Marketing so I am Leah, the face behind this page waya ondo post ko yani kondo waseti ko yani so ni tuku ni bibakalo gangata ke so na ondo waseti ko na bika membalata na business ko ngaramati ko business VVN amon libo digital business ya wani ni telefono wani ni nabuni moro verata hostel ngai telefono en corso casa bo mesa casa ya o tiko ke kerto na ngo bitamani ro tiko na luengo o zaka tu mai viti banga snibuli na primary level ka sama zaka tiko ke baka caregiver no business ko ndo wase tiko ni ngo ndo na business sangara tiko mai me baka tiko mai na baki ronondo lo sanga bul karwa ena bula perile me dapat ko naman ko sa CBT ko tolna mbaki nanongo ngarabato na digital business ko ni sana ndoro ngade mbaka nanongo do wase so be kimni na saba ko mo reto me balawo
nanongo may teke po nanongo bisnisi awakuneanga enamona liba me bakanganya review tiko mingori orongotha na italanoa sena na viwasi endo na marama tarayo sarna na italanoa ni oreitha ni sarawa me rao katunga me nanona lamani vale klani ya tonangona donaka awa pinakata bole klana longo me lama o pinakata tu me rao katunga me nongo lamani vale o sa kelatiko meu veo meu naroni rao katunga vale mo bangara intona nongo business o bablu na kanunga mesa tabana keno kana ngono ronga kinana itala na maramungo na nana teke bona na business ko teke bona sartunga na ngona seda kata tikina ya na ngona kay wasete ko mekeno kana itala no ya ko rongo to ya sarawa me buta na dhaka tundi kasa ngaram to na business kasa na ibure tu kena na matabo vale ya na buna au dhaka makina na ngo bakantindike bina kata saranga mo reida na dhaba engarabatiko ne dhaba usange dhakava usange register na website me rawa kina via o me utoro na mateni wasiwasi ni baka mathala quando tukani na web na ya ndo visureti tukani baka rua na be mana ke baka o binakata mo mai buti ko na bulin business mo attend tak na kana live session mo na register me ranyo tiko na live session ya na kay to katalanga kina na business community ngo ke baka man tak nga inda sira ni tiko na live session ya rawa ninda sarava na kana replay kala ko endona una au talita kina urida ni ravio na mengarap na business ko baleta na flexibility me baka ni kila ti ko eu indo na tina esa chikomantanga no po itabe baka tina baka rantini bale tiko talanga no nanungu itabe nanungu bono ni zakazaka ni zakazaka tiko ya urida ka flexibility tiko na lamani business ko kala ni so weekenda ni daronga dana itukutuku ni business se ni ndo wasiti kumbakan don rendreti kumbaka na nomuni rendreti kumbaka na nondaro ni kala enda menda bakasamataka menda duruma kama ina business ngo na nonda program na lamani ndona sika bakani ke bakama ndo iko ndo wafaka bakatiko tisana ndoro tiko ndo wasiti kan baleta na business ngo tiko ndo na system ko bukiki mamitu na business owners bukiki mamitu merani ke mami buketo na kana vivi bakitiko na business na ngo na mandanga ke mami takatiko kina ya so bikem ni sa rongo vetiko so sardo vati mo kan rotaria na dava ni takabetiko na dava na product tiko mo ni business me bakanda kila ndarongo dava na business na tiko ndana product tiko me rawani tosa tiko kina na vivi ni business na nito business senga ni bakoi maneti kina ngor tiko na nito product retiko senga ni nduanga levo tiko iyo na ka kitondo tiko nito kani oiko mona mai rongoda saranga bakate kiko na ibaka mathala ni kamba leta na products baleta tiko na kene yala mona sarava ya na senga ni toto bata meke mami me ubaka mathala tachingani endu inyo la ko saranga mayo ikunga register merenyo sarava na kene baka mathala sa tiko ne wase ni baka mathala ni business kwenda kwa rentuko na ni senga ni ndona kanda so makina yana nonda register nga kuna web na kwa live tukani bukaro na bimadha kongwe shindana kaenda so makina sanga itiko na karota ne wase ni ba madala kongwe sa tito mbona nonda turume na business kongwe sanga isumi ondo kaitiko sona information in business reserve takito be ira or tuko na those who are serious about checking this business out or those who are serious about moving forward. And then so make into another membership fee. $149 Congo. You can send me read to the kina products. Wanange me read na kena kwa nganiti ko mona rongo da ngono mo sarava na kena na video me rawa ni okila which one suits you o se na kena kwa nganiti ko
raha orkelani vinaka veikoena vinaka mondona vakaiagnataka enana mondo lamani vale ndona kanga mondo tukuni vikenda mbaletara products ko reti neto business na product neto business au nakautala itaka tiko kinango okwe singi vakatamba kindonga vanandwana matangalita mata sendwana tamba yamba kimbula waya una product o invest kina vananito vananungu medaka vana business mo ke ro vakaiagataka vakavetinya ro vakaiagataka talangana everyone and ayanga kinamlewa ni mata bubali to kila sing bakai sona business na mengara online so bana volte ko ni mati etiko nga ko ngayon na to bi mati ngo ko chugo na mati ngo nga bira na product ano that's ndona kai talita kichika kina utalita kina balata na business ngo nyo bule na product o ko nga maybe ko ngas nando ki bi ko ngani dondo. So parents nyana may investigate nga bikem roba bitini erto baka ngatatal ngarot ngone nakena bakan tinendina nandino nangkikila nya samay sarabasara iko na video ya sena ya patoka ito na coaching video ya monitor na coaching video ya iko mona so mona no membership fee. But there's one thing about this membership fee, it's refundable. Iko raw na torelestal kaya baka sa so mamay may sarap todo na coaching videos. Coaching video mo. Kaya baka nakananguna ko via rota chumba karone agua. Sino ko mo sarap todo ko kaya nandang ngona. No sarap manda boto. Sana bitu ngani ko na kena link. Nangon ngai ko so much kina no membership fee. Anan biu sarap ni ko na email. Tiko kina na coaching video. Nanong guys sarap ba ko na coaching video ya ngai baka taw chuko ko. Yo tabale mo sarap ba te sember niyo che tul sang bulasin. Baleta moronyo. Vakabana na mo bakatula whether you want to move forward, so keep your membership, or you want to withdraw. Sember no chana tul blessing. Sarabarawaya, yana video ya biar ruta chunga biar ro bakata na yawa. Na sarap matanga na 15 minutes ni kuanga, another 15 minutes to work kaya ko sa tamata o so china sana. So, yo ya nakambaleta na business ya balata toro chako tu ko so era tu na tigo bango ni Dasi ni kila na business baka bugore. Dasi ni kila na meba madala tek mta maybe kaya na products. Well, the products of Sakayoti, because just like any other business, we also have our own products. But for you to know about the products, you come on a kala o mailiu. You come on a kala o mailiu. Like my rida, sir ni kata listyle. Na business ko sa pakandina takito na kena you know na binakai ko tamay beira na mengara batu baka binak na non business aya bakanya ke bakai ko rezete ko na ko video be tambati ko may na ko na business convention na bula sawa at the end of last month via na ta vitu ke sia walu mbaka na undolo na turang marama na biasa bro ke may matiko na convention center may Chula Vista na moni madawaya au sembera bando ni ndono na mo tuno ndono mani rumo me patu ya na lebu ni tamata yo ya na mina biasa bro todo klasa pakatekelati ko na klasa visauti ko na kaya na bro rice anto tana ko nanda sa tosti ko kina na bro ni mona libu nda sa tu kina ko na tosti ngai ni bango na be baungeti mentala ko mainda ke ba manda into ne kene wale ngoe usarida ni sa solieti ko na mbula ngalala mbula ngalala ba kay labo gondar ka kurumbuita tu na totolo ni kena rawate na mbula ngalala ana lamani business ko so lamani ndona embaki so lamani rua so lamani tolu ba lima na embaki na nakabanga na business ko chinga sararawate na mbula ngalala may na sara tungay pale sara raw katunga minan raw wala rang karab chikna ng business ngo mga tek sar tunga kina natalibuni nga pati kina laptop sena computer sa chikanga na nonda wifi ya nga na yaya andangan reba meran dangarab kinta business ya
au sana waseche ngani wiki muni na nungu ithamba ke muni nando barro te kumai klango into no ni sala around in the mai te ke muna tu ke nando lava tali so tal na nonde buruburu you can have more than one stream of income in this business e level chuna streams of income e tiko lamo Essere ni tukuni mo mai tiki bunga bango se weekend santa chunga bango ndo tiki weekend talaka mai sinda bina kata sarana menda tola mai vida bata suchitonas no nda mai bulita menda come and start small you can start with one stream of income and then you grow yourself from there and ng business ng tamay karaba biya already tiko essere wala nga nyo sa amin tola batale vida tal ngui bure already tiko ningwe sa baka bakarote kiyoto kina nungu ngauna ni saneta mai na nungu ngona mo sana ba yung kina taka sa turo to na nungu buru au na garab tika ngani bali au na senga new baka new tiko nga bana nungu penye seni back kenda mai viti na tukana nanda FNPF I don't have to rely on that alone I have a business that is already set up sa didira tiko yato mai ngona usara biya baka dingu kina balatana no kutakete o binakata me o rawata na bulanga la o binakata mo sa raw kato kanya bale au sa kila na business ko sa kabiti ko wasete ko saranga na kotia o na bulanga la ya balata au manda na ngo dikebiti ngana ngo bula au kila na daka tika ngaban ko ke siya ning karabita na business na daka to ngaban ko until when 65 or maybe 70 weekend na sa ati wono tenda kila na mpakini baka vengo tamat ndang kasi sindaro ni taka ngai silwa kama viti ono sa bulunga sa vengo bala ngi lebuto na opportunity ni taka roni watch na mo taka tukina roni pangara talento me da banganyo sa singira ngi ko chika talebo ni taka sa na job opportunity lebuto But here's the thing, dana no matando ba bakasamta kala bimbi talanga na nondambula our health. Rawan ninta zaka tiko sali bumbeka na ila buntarawati tiko ninta zaka yo bada by balance tiko patekena nomu na nonda kala na nondambula tiko mpulombula rawan ninta zaka tiko labina kachukumbeka na kende isau yang tatabra kikenda tiko zaka mbala bumbeka na yawani zaka se Kautali bakalia na nantango na may beira na ngone yana kautali taki na mangarab business ko because you can do it right from home while you are with your children. Kenda na nana, sekenda na tata. Lebi kenda tataka lebu na ilabo sa raba na tataka yo. Kautatali chiko bakalia na nantango na may beira na ndamato bali. This is a way, that Ntodo ngoni sala nga ukachoni go pakari takachanga wikim ni ndo tala na kaiti go come and check this one out maindi ka bamanda maybe this is something that you are looking for and nabina ka mona lako saranga mi ko maindi ka ba ka kuanya baka nanda kuya ke baka iko sembera ni zakaba bina kana no baka ndindike and before I finish off tonight pinakatalanga mo bandi takabikenda this is not a get rich quick manano mame ola ko nga mai sa mai tiki torne la polile wi ko na la komanda mai mai bulida na da moda ka because baru tiki to na ni mami buli yo kona buli video based kana bale sa tu na video na kame rabosa chuma yer na nanda gas ni buli na baka buli kan tiki ko mai na ngona ngani no mugarab no buli baka to chubi na ngona ngai ko sa may invest kina nandu na product san dola bi ko na bulingo san dola bi ko ngona ngai ko lalakina lakmai open ta na mo training site ke pal na mo ni buli baka to sar to ngabi ko rinyo buli na matakali license berle ta ka kasi sukmane ka bi na pa ka bi san na sacrifice ta ka na ngona ni sara Netflix san ngona ba ka ni ngiri san ngona ba ka ni ngunyang ko ke kai ko do ngunyang ko will sacrifice some of those times to come and do our training. 1 hour a day or 2 hours a day. Palalay to nga. Untuk kacho balebo. Start this business. We can do it little bit at a time. Docho nga balele ngandra ni kuwa. Balele ni mataka. Na kini kango na consistency.
Nakabutsu nga pala ni Visinga, en ang kailelo remay na wani na mo nakatakalalaken na nakabutsu ko, minta na may nakaba, nakalalaken na nakaba na Visinga, ndona ngona na buwatak ngame na wana. Ya unita kanina bibu kana nungu biwa seni kuwa, ke bakai ko biya taro ranyo taro mai message ngame biya una nungu messenger sa nungu nungu bita chuka nungu WhatsApp, ana nungu post ranyo message mai biya na WhatsApp. Hiyo oranyo guide kiko na bikala o mana taura meranyo mendike ba mandangakina semo sa tege bona sarangana no mo business ya usana ba mo tali tikayani te bakani sambong ile butiko apola kata chungo na chinkarwa saba mo tali tikani bikimni banu ni bina katikayani kila bikimni na sasinga tambutingo ndo talamada bo sa tumbo matanda banu ni bina katikani bikimni ni kalongata ni mothe